na kraju krajeva u Njujorku nakon obimnih iscrpnih diskusija mi smo došli do stava da možemo prihvatiti taj plan. Gospodin Izetbegović i ja, odnosno gospodin Pejanović, gospodin Silajđić, koji smo tada bili tamo, mi smo se složili da bi Vance-Owenov plan, ukoliko bi se ostvario, riješio 3 ključna pitanja Bosne i Hercegovine. Prvo, zaustavljanje rata i sprečavanje gubitaka, ljudskih gubitaka, ekonomskih gubitaka i tako dalje. Drugo, da bi omogućio kontinuaciju državno-pravnog života Bosne i Hercegovine. I treće, da bi izašao u velikoj mjeri u susret i regionalnim interesima, odnosno zadovoljavanju određenih nacionalnih ambicija. Zbog toga smo mi odlučili da prihvatimo taj plan. On je kasnije u Ateni potvrđen, čak je i Karadžić pristao na taj plan. Kasnije su izvršili onaj manevar sa naknadnim glasanjem, odnosno referendumom u narodu, da odbiju taj plan.